Kia ora e tiwi, haere ake nei I te karere te rā te whakatau a te Pāti Māori ka waihangatia e rātou he ara hō mō rātou anō. Kia kotahi ai rātou, hei paenga mō tātou tiwi Māori. Kua whakapuare hia he whare rongoā Māori hō ki te huarahi matua o Kaitaia, ko tihe wā Mauri ora te ingoa. I tīmata te ahurea tino rangatiratanga I te rānei ki te kura Māori o ngā tapuai I tā maki makaurau. Nō reira e ngā whatatū o tēnā iwi o tēnā hapū putono I te motu tēnā koutou katoa. Tērā te whakatau a te Pāti Māori ka waihangatia e rātou he aro hō mō rātou anō. Kia kotahi ai rātou hei paenga mō tātou te Māori. Ko te pōhiri hoki a te Pāti I tētahi māngai hō ara ia Orini Kaipara, māngai mō tāmaki makaurau ki te pāremata. Te tohu o tā rātou whakahōake I a rātou anō. Kia hatia. I tana whakawahinga I te pāremata ina nahi ka kitea, te tūnga o te puehu, te kōrenga-rengatanga o ngā tairongo, o tira te wenerautanga anō rā hoki. Anei rā te pūrongo a Mārena Mane. He timatanga hou mo te Pāti Māori. We don't need to rebuild the waka. We need to correct our course. Small adjustments, big landfall. And let me be crystal clear. Our reset commits us to making this a one-term government. I kōrero ngā kaiarahi takirua ki ngā kaitautoko o te Pāti, he o ati ana rāua ka mārama ake te wāhi ki ngā tūranga mahi I roti te Pāti. Ka kaha ake te whakawhiti kōrero ki ona mema. Ka whai rautaki e hoki ai rātou ki te kāwanatanga. And recess is all about kotahitanga with purpose. And we've got to commit to a common cause, shared with the Greens and shared with Labour. He oe ko ngā pātai o te wā e rere tonu ana. And just before you start, just to make it clear, we're talking about the reset today. Anything else? We're up those stairs and we're back into the office. Ka pai? Kia ora tātou. What's your response to allegations of a dictatorship model? Kia ora, Mikey. Thank you. You first can thank Mikey for that one. Kia ora. Kia ora. E ai kia Debbie Ngarewa Peka ko te kahu o te mate, ko te whakakōtahi hoki I ngā rohe mea ngā māngai etahi o ngā take, ko toki pea te waka. Growing pains of experiencing grief together and barely knowing each other. The growing pains of 6 very different electorates rowing together. So, and I think we would be lying if you're not seeing some of those cracks. Whakarongo ana te Pāti Māori ki ngā kaipōti Māori, engari ki o mātou whānau, ki o mātou marae, ki o mātou hapori pūtanoa. Me te aha, e tango mai ana, e nanao mai ana I ngā whakaro, I ngā aria, I ngā hiahia, ka whakarite anō, I tō mātou a mātou kaupapa here katoa. E whakapono ana rātou ma te whakarongo me te mahi tahi ki ngā mema, e whakatika ai te waka o te Pāti Māori. Mārena Mane, te karere. Hoi anō, ki te ao tōranga pū tonu e toru rā e toi ana ki ngā kōwhiringa pōti ārohe I tēnei wānei he iti ho I te hauwhā o ngā kai pōti kua pōti. Nā reira e tino whakatena ana ngā āpiha pōti I te hunga e āhei ana ki te pōti, kia tuku rātou I warātou pepa pōti ki ngā ipu karaka, kei waho atu I ngā hokomaha, I ngā whare puka, I ngā toa, I ngā tūranga pahi me ngā tūranga tareina e tū ana, hei mua atu I te pōpūtanga o te rā o te hātarei. I te mea, kua hipa te wā pōti mā te mera I nāia nei. Kua whakapuare hia he whare rongoā Māori hō ki te huarahi matua o Kaitaia, I mahitahi, I piritahi, te kāhui e kia nei ko te hiku o rongoā Collective, rāua ko te hauara o te hiku o te ika, ki te whakapuare ake I te whare tihe wā Mauri ora. A nei rā te roanga ke o ngā whakamahuki I a Harata Brown. Tihewa Mauri ora, ki te ao marama huraina tēnei ratonga rongoa Māori hou. I pāngia tau ki tahi mate
kikini o te au. Ka haere au ki te rata, ka mea ti te rata e haka te mate koe. Hoke mai au ki te haukanga, ka kapohea ngā rongo a tāne, ngā rongo a te whenua, ka kuhu mai roto taku tinana, haere tonuna te wihara in tēnei rā. Te nuinga te wai haere rātou ki ngā physios, ne? Kei konei o mātou nei ake tohunga mo era mo mahi, ki ngā kairongoa katoa, kei konei he wahi ako me ki, hei whāngai atu ngā mātou rangarongoa ki ngā whānau, ka taia e rātou ki te mahi ki te kāinga. Nō reira, nau mai, hara mai, whakatau mai rā. Kua kotahi mai te rōpū tōpū rongoa Māori me te hauora o te hiku. Hei kawe ngā rongoa Māori e hauora ai te hapori o te hiku o te ika nei. Some of the strategies in a biomedical model of healthcare is not healthy for us. So we have to look at different ways. We need to tap into some of our cultural practices to understand how best to better look after ourselves, be that physically or spiritually and emotionally, and those answers are in Te Ao Māori. He taki ngā karakia, he tuku ngā mihi, e ea ai te kaupapa. He rā tino miharo tēnei, he rā oranga mo tō tātou nei hapori, ko tai mai te kaupapa rongoa i wangini a tātou. He wahi maumahara me ki, kei konei wetahi o tomata nei whānau, aha koe wehe atu ki te pō, he moe a tēnei mā rātou. Nō reira, i whakatinana ai mātou, i o rātou awata hoki. E whai mana e ngā tikanga Māori e piki ake ai te ora o te hapori katoa. Māori mai, tangata tiriti mai hoki. Hārata Brown, te karere. Ai marika, oranga nui kei roto i ngā rongoa Māori mo tātou katoa. Ka ti hai eke tetahi o rōpū rangatahi ki tātamira i te rohe o whanganui i te wiki nei, ki te whakarewa ake i te hui taumata o Pūāwai. Hei tohu i te wiki hauora Hinengaro. Ko te whāinga o te hui nei, he wānanga i te kaiarahitanga rangatahi, te mātauranga Māori me ngā rongoa mo te oranga o te Hinengaro o te tangata kei tēnei whenua o Aotearoa e noho ana. I kōrero tātātou kaikawa e kōrero a tiare rakuraku ki tētahi o ngā kai whakahaere kia tai tūria. E pāna ki te ngau a te pauritanga. I nā rā hoki i mate karapipiti nei, tōna kuia a kahurangi a Tariana Tūria, rāua ko pākai tore tūria tōna tūngāne. Ko te tino whainga mo tā mātou kaupapa kia whakapākari i ngā pou e whā o tērā whare hauora mo ngā mo te hunga taiohi. There isn't enough support out, you know, and from health services, and for me, I work in the health sector, and I have challenged my workplace to go out and to get rangatahi voice, because, you know, as health providers or as even adults, you know, we sit here and we kind of go, this is what we think is best for you, and you know, and it's top down. Yeah, and it's that top down stuff, and you know, that's never worked in the past, and it's not going to work now. So this year has been pretty tough for us as a whānau. Probably the most my mental health has ever been challenged. I lost my kuia Tariana. I also lost 2 weeks later, I lost my brother to waka momori, Pākai Tore, and then I think 2 months later I lost my mum's mum, so my kuia Arlene. So within the space of 4 months, I lost 3 key people in my life, and yeah, as I said before, I spiraled, lost myself, you know, isolated myself, and it was tough. Poho kereru ana, ne, mana, me te miharo hoki o tōna maia ki te ki te kaupapa, ki te whakapākari, i te mātauranga mo
Tēnei mea kino ara te waka mōmori. What helped me get through that was my wānau. You know, there were a lot of times where, you know, throughout that time we come together and we would waiata, we would karakia, we would just come together at the marae, just, you know, just for a kaupapa ora, you know, because we had so much sadness and so much grief in such a short amount of time. So my wānau are my backbone, and I could not have done it without them. Mai nō rei te iwi, hei muri ake i ngā whakatairanga ka whakawhiti matora tūnei tātou ki te kura Māori o ngā tapuai. Kei reira hoki te ahurea tino o rangatiratanga e tūana i tēnei wā, kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere karema, kua whae ti atu ngā kapa haka no te rohe o Tāmaki Makaurau ki te kura Māori o ngā tapuai, ki te hāpai ake i te 28 o ngā ahurei e kia nei, ko te ahurea tino o rangatiratanga kapa haka. E hoama, kua waimari e tātou i te whai wāhi atu ki tētahi o ngā kai whakahaere matua, kia Hāli a Mariu. Tēnā koe, hoi mihi ana kia koe. Tēnā koe te manahau. E hoa, i tū te pōhiri i te tūrei o tēnei wiki nei, inui, e whakapai ana koe ka nui nei anō hoki te ahurei tino rangatiratanga i tēnei tau? Oi, koe nei te whakataitai nui o ngā whakataitai katoa, 31 ngā kura ka whai wāhi mai ki tēnei whakataitai, 28 ngā rōpū, no reira e manawa nui ana ka tai mai te marea a pōpō i te rā whakatā. Kāre kore ka tai atu te marea, kua kuhu atu hoki e tahi kuroho ki te ahurea i tēnei tau nei, ko tētahi, e hoa, kei muri a koe i tēnei wā tonu nei, ko te nifo o te kaipara. He mea nui rānei tērā kia kuhu e tahi kuroho ki te kaupapa ia te tau. He mea nui tēnā, nā te mea runga i te kuhu mai a ngā rōpū hau e mea ana kei te whai wāhi, kei te hiahia rātou ki ngā manaakitanga o tēnei kaupapa kua roe manaaki ana i ngā kura. Te mea hoki ai whakaro nui ana mātou ki ngā kura auraki, kei reira te nuinga o mātou tamariki, e ako ana no reira me mea ka tae mai ki roto o te ahurea ka tino te akina ngā tauira me ngā kaiako. He moke tēnā huarahi mo ngā kaiako Māori roto i ngā kura auraki. No reira, he wāhanga tēnei hei mātou, hei tautoko i a rātou i roto i a rātou mahi haka. E hoa, e te tūhine mohi ana tāua ka tū te whakataitai kura tuarua o te motu a te rātou. E whanga kapa no Tāmaki ka haere i raro i te maru o te Polyfest, e rua atua no i raro i te maru o te ahurea tino rangatiratanga. Tēnā kua whakamārama hia mai tēnā pūnaha, ko wai ka haere i a Polyfest, ko wai ka haere i te ahurea? I roto ko Tāmaki te rohe anake i te motu e rua ana whakataitai ārohe. Nō reira, o ngā rōpū ka tū ki te whetiwara poronihia, ko ngā rōpū ka tū noa ki te puna tuatahi. Nō reira, kia tae mai ki roto i a mātou, ko aua rōpū rā kāre whakaitia kia whai wāhi ki ngā āmotu mā roto mai o te ahurea. Kei kia, e rua ngā tūponotanga o ngā kura o Tāmaki ki ngā āmotu. Nō reira, koirei pērā ai ngā ture o te ahurea. Nā runga i te reiti, i te tau, te tū o tō mātou whakataitai. Ka pai tēnā whakamārama, nā tēnā whakamārama kua mārama atu nei ahau. Nō reira, e hoa, kororo mai mo te nui o ngā mahi, kua mahi e koutou i roto i enei wiki nei, roto i enei marama nei, kāre kore, he mahi nui tai ore. Te ata whakarite i te kura me ngā āhuatanga katoa, e angi tū ai te ahurea tino rangatiratanga ki roto i te kura Māori o ngā tapuai. Kororo mai mo ngā mahi whakarite i roto i ngā wiki nei. He nui ngā mahi whakariterite, engari hara i te mea he mahi uaua, he mahi no te ngākau, he aroha nui no mātou ki tēnei kaupapa, o tira ki ngā kaupapa katoa
e kaha āki nei a tātou tamariki kia mai a te tui roto i tō tātou ao Māori. Aha kua kura Māori mai, aha kua kura auraki mai, e mōhio ai a tātou tamariki he tūnga kei a rātou i roto i tō tātou ao Māori. Mena ko tō mātou mahi o ngā tapu ai he poipoi i tēnā pito mata i ki roto i a rātou, koina te tino whāinga. Nō reira, aha kua te uaua i etahi wā te whakahaere e kaupapa pēnei, he nui te aroha o roto. Nō reira, he koanga ngākau no mātou te whiwhi i tēnei tau. Tāhua we nā kōrero e hoa. He wā poto e toi ana engari hea o kupu aki i ngā rangatahi anei. Ka tū ki te ahurea tino rangatiratanga i tēnei tau. Karawhiua e hikama, mō te he motonu atu, pai tū pai hinga. Koina te mea nui te tai mai ki te āta, kia rongo koutou ki te ātāhua o tō tātou reo, o tō tātou ahurea hoki. Karawhiua, tamariki mā. Ka pai Hāri. Mihi ane kia koe ngā manaakitanga kia koutou katoa, te kura o ngā tapu ai o tira, ki ngā kapa katoa o te ahurea tino rangatiratanga i tēnei tau. Ka mihi kia koe hoa, tēnā koe. Tēnā koe te manahau. Hai anora e tiwi, ko ia tētahi o ngā kaia te rongonui o te ao Māori. Hei painga mo te mana Māori, te toi Māori me te reo Māori. Kātahi anoa tame iti, ka whakarewa ake i tāna puka tuatahi. Ko mana te ingoa o te puka nei, e te tiro ki tōna ao me te 50 tau ona e whawhaiara mo ngā tika o te Māori. I kōrero motuhake a tame iti kia Jack Tame. Ahaki a koe tēnei mea, te mana. He mea nui te rā kupu. Te rā kupu i te... E haka i te kupu whakamana. E nari ko te kupu i te mana. Te mana o tāu o te tanata. Te mana o te whakaaro. Te mana o te āhuatana o nā whakanekeneke tana kai runa, kai wanenui a tātou. I ngā tau whitu tekau, i hiko i tahi koe me ngā iwi mō kaupapa mana whenua. He aha ai? Nā te mea, kai te kitea te memeha tana o nā huatana ngai i roto i nā rautau. I nā piki nā heke a te o iwi tau iwi mai tō rātau nā haere nā mai ki kone ki Aotearoa nei. He aha o whakaaro mō taua wā, tai mai ki enei wā mō te tangata whenua? He mea i nā enei ko tini te reo o tānata whenua. Ko kitea rātau i nā kokona o te ao, i nā kokona katoa, o nā piki o nā heke. E nā enei e kore rātau e wahanu, ko rono hia, ko kitea, ko hikoe hia nā hikoe. He aha o wāwata mō ngā kai pānui? Ko te mea nui, ko kite rātau, ko rono rātau, ko mōhio rātau. Ko kore rātau e kare nā kōreo te puka nā tētahi asu i kōreo. Enari nā kutonu, ko tōkuna ko tahi. Enari ko nā kōreo kai kona no nai tātou. Kare he kōreo nā mo Tamīti, enari e kōreo mo te mo te tini me te mana o tānata whenua o Aotearoa. Nā, puka hō, hei pānui mā tātou katoa, ka pai hoki tō mahi, Jack. Hoi anō, ko ia tētahi o ngā whakataetai mana nui o tēnei whenua, ko te Song Quest te ingoa. Engari, he ingoa hō kei te haere ake mōna. Atu i te taurua mano rua te kauma ono, ko tōna ingoa hō ko te kiri te kanawa Song Quest. Ina rā hoki a tērā tau, ka riro mā te tū papa i whakatūri ai e kahurangi kiri te kanawa, te whakataetai nei e whakahaere kei Isabel Prasad, tēnei pūrongo. Mō te ono te koutou te reo tioriori o kahuraki kiri te kanoa, e horapa ana huri noa i te ao. Mai tāmaki makaurau, ki te māra rokonui o Covent i rānana ki te uru. Tai atu rā ki te marina o ka ariki i te tau 81.
Nā kai te aro atu ia ki te wā I tīmata aia ki te waiata. Arā, kia tapaika tōna ikwa ki tēnei whakataetai, te wāhi I roko nui a ia I te tau ono te kaumārima. I feel very elated because I've seen a lot of hard work by a lot of people. There's so many good singers out there, you know, but they just need a chance to have a chance. Ko tana uepu tonu o Kirite Kanoa Foundation, te huarahi tika. E whai pūtea ai, e whanake ai hoki ka kai waiata o Aotearoa. Ko ia hoki te tino kanohi mo te whakataetai waiata, haere ake nei. I've seen so many of our young people win it and go on to do very well. In my particular case, I did extremely well, which was, you know, I think I was at the right place at the right time of my life. And so I had major opportunities. E hia kai waiata kua whai huarahi I tēnei whakataetai nei, ko te ōhaki o ana mahi te tino matu o te anamata. Many of those beautiful voices, it's such a pleasure just to listen to them sing gloriously. Me kore ake I ana iho pū manoa, I poi poi ia ia. I had these wonderful parents who just gave me everything. They had nothing, they gave me everything. And I wish that the only thing I'd always said every day, I wish my parents were here to just tell them thank you. Me te tuku atu I aua whia koraka, ki te reaka whakatipu. Isabel Prasad, Te Karere. Nō rere karema hei muri ake I ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere mo enei rangi whakatā e tū mai nei. Kia piri tonu mai. E tiwi e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Tuki tuki te manawa Rere ana ngā mahara E rongo ana te wairua I tēnei mea e kia nei ko te aroha E te witinga o te rā Taku marama I te pō I te rangi nei ho mai ki au he wāhanga Nō rere tiwi I koe nā a tātou kohinga kororo I tēnei rā I tēnei wiki kia pai ngā rangi whakatā. Kia ora tātou katoa tūrou, Hawaiki. He manawa ka turuturua Haerere I te Ko te reo, te take